Venga mo oe I au nanga nei fa mai no le swa o sui no fa mia fi swa o lo fa ngai nei no fa ngata business fa pe mo tsa malawa so ta nei lo le Aqua Motors and Mechanic telefone fitu sa fitu ono fa po le ono o ta si va fa ono moni si fa matala O tsalaina nei la ma o nanga mo le whawhaingo whea ino la foina mai o tupe mai atunu e mamau. Le Loabay e-shop e whaingo whea e taungo whea ai toe vave o na maua. Ma tu te whaonga ina ai telefoni whea ai le Vodafone Samoa ma le M-Tala ma le Digicel Mobile Money. Mo le malam lama atili le mātou tautua asia nei le website www.loabaytvradionews.com mo nisi o whamtalanga. Se la fo mai sa kupe le Loabay e-shop. O le a foi. Loabay e-shop. Loabay e-shop e whaingo fie, e taungo fie, to e vanve o na maua. Whai olo e tau sa I lia ni mea whare le rei maanga ta wāna wha atotonga ino mota malawa le motonga postri e whene ta sua sa uni e tali mo lo mana onga. Wa i eiro mātou to mai wha apitoa mo le whausia o so o se mea whale si kaili wha ona po nei. Usa tū, usa lava pressing table se wheti o ata mo enga laulau hai se tino foa mo a inga mātou te whausia ino foa mo maru ta puai. E mo whai fo ora mātou so ani mo le wha le leo so o se mea whale ua wha le angaina. Tōsu ino ka vono foa
Vale, Pushen ua palapala, whaalelei o lau lau pidiati, whaapipi ina o pola matapoleni mo lau Vale whaapea lo mota. Ua mawhai fo i ona tongi online mai i so o se atunu o raro langi so o sau whaatau mo lau ainga, ai mātou te kiriva ina i whaita to o lau mota ma lau ainga i Samoa nei, e se furu tau sanga le warranty o lo umatau mea whale e ia inga whaapitoa, le motonga upholstery and furniture se tadi mo so mana onga tau mea whale. Asiasi nei loi na mātou i tū lau le Facebook pe walau mai le telefoni lua fitu o tasi mo nisi o whaamtalanga e winga i la mātou au nanga.
Ja Babylon's our reggae music, man. Oh, with another track now. Let's go. Oh, paalo mo le ave may sala ine matautia. Oh, suinga ko ile saulanga. Oh yeah. Eu so ai olo walo faina I matua. Na tau saina le palonga. Talo fai ile nau ia manuia. Ma ia mawaselu manai. Oh yeah. Aolene wa misiato wa felua imapaani ali o ia mai. Oh la 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 se tuia na winga se tuia na fica. Se fa mole mole una me uma ele ai no ainga. Alrighty now. Kola wasole mo uba fau fose au ala fau kuai ile fangau se iku ile fa apuru salalau ai se ifa au ngalo ma fau fau awa o asolanga ka ma fai ma kule fue male sa sai ba ku ile fau kua a o asonge se ifa se swinga le new generation wa nga ole musika E ale fa alo male alo fa la o ile amatanga. Na faso atua I matua o ekalesia matutonu o se futu ile peni male api e manuiai samoi le lumanai na osina utafa manatu ila Yesu ia o tau fea no fani. Oh yeah, se tuia na winga, se tuia na fica, se fa mole mole la mea uma ele ai no ainga. Oh la 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 la. Sifa solo na yo umanatu Kumana unga mai iya sowalu yeah Oani falling mana yo sirosa fuwa matala Si ole a abia ma uta usala Mo onga yo no uanganga Le masina watu faatafa Sulungi ai lo lalele Malo susala Wa umumo ai lava Tele ile ofumu Say fai mai sauku Tafia Martino Oso fanona atoa Uale iloa
te fia whaai u se sunga i lo ingoa Angi mai le lai se ima moli mai se tali Te ita ua mau whaatali Musu ele masiasi Ta fia whalongo ini upu mai ilong lot Se isu ia yo la ufa asolo O te aso ai le tele o aso Lola lele e fai mamita mitanga Ni ufi e tutupu mai iti noi leva ainga atama Wa unene e ai lava Tele ile o fumu Sei fai mai saupu Tafia mautino O so fanona atoa Ua leiloa Tafia iloa O lo sua faatoa Be e te fia faai u Se sunga i lo ingoa Tangi tala tala le ale winga o le ne yo langa O mea umai ai le ngata anga yeah Tumaya lo lima se isulu atua i le mami Whainonga o lo alofa Ia o ele maaso ama Tale lavanga ale fili Ele moe ai lama lama le tele o taini Le ise se ai sautali Tele ile o fumu Sei fai mai saupu Tafia mautino O so fanona atoa Ua leiloa Tafia iloa O lo sua faatoa Be e te fia faai u Se sunga i lo ingoa Be e te fia faai u Se sunga i lo ingoa Ia o te le tu fia ia le vaina momo ia ira tu ia ana i muri nu manu au sala ia mo lava no fatu lo watu yo pa ia sa moa ia lo fa pena fo yo na sila mai boy de ba ngole fiafi ia ile to fa winner ta to wa por club de yo to fiafi ba ro pe ia ole anu nu tu ia fa ti ni to sala o to sa ba fa nga ia wa sa mo lava la to ia ile ma fa lava ia se tau tai ma ta pala ia ona ia to a sar no su o tai tai au ia pe to si a luaina fa la fala ia mai se fo ia ele se ma fa yo to a fa ngota sa ngolo ngolo ia wa pa ia o sa mo pa ia mai lava ni pa sa mo fo ia to lava ai o se ala o ia ai o te fa ta lo fa tu de ba go la fiafi
ia i le amatanga o tātou a Polokalame o Tauafiafi ma le Loabay nei tātou o papaaga ia whea lava se tafu rei ke lope lo whapenau na maua mai re tautua mana unanga nei a Loabay sa motivita rasi ma Samo Radio tala ave o folo fatu ma wha malo tu ia tautou malo le whaulau manuia malo fo ilo rusai ma tau ata i tūte ma whaiva ia tau a mata o rei fo i va iaso ilo naso ngafua rei naso luas fului par basino Iuni lua afe luas fulu ia taritonu le balatu ma wha boe ia sa whapenau na so longa rei fo i ia tūte ma wheau mga aluenga rei iaso ngafua ia i le tuana ia i fo i ia o le aso sa pati le aso rafi sa whapenau na tātou whale ai no toa o le tua sa tātou whaano no manu ai ia wala vai se manuia o sio tātou watunu ia me se fo ia o le Toyota pupuino ai o finangalo maloto ma wha moe i le upu le tua sa whapenau na alanga ina ia lau whaingalo wenga titofi le tua o la tau fo i whatu ai ngatau sira na ia o le whangaina pea ia o le lafu maa moe a le tua ia i upu whaalea nganga e ti mata ai ia le whaulaunga ma le whainga malanga ia o tātou no nofo mau ia i le nei a larorangi le tu mau Pamalo fatalo fa ia posa skelter le pati mai nga fa ia kalai malo so fo manuia ia to sunga le fa inga le radio lo poi fa tai mo le live lo fa to God bless tina tala yo sia malo lava o sa i tuto re nei lo ora nei aso alo fa to morto ofisa fa tai tele KF Iuni ia le fa tai mai service sua ia o lo si to ese ia fa pe ia fa mele ani si tau mo e ngata ilea i o le wharatua i a ngafa i a ka live a pia fo i tūle ana maunga o teni asonge o i la tau nā ua mai mua whaafonga mai rei vaanga o le fiafi vaanga a mata o le tātou a Polokalame i re ngata ilea whia lawa se tū o le whapenao nā maua mai nei tautua mana nei au nanga o wholo whātung whaamaloa tu i a tautou i le nei fo i a songa fua i le ngata i la tau fia le tātou a Facebook live ia mai se ia i la tau fia pe whaafonga tautua mana au nanga i a le Loabay Samo Radio tala ave ia i nunga le tātou website ta wala le tātou link ma le tātou Simple Radio app Fatalo fatu famalo ya toto ia i nei fo ia vaenga o le fiafi famalo ya mani ya ese tulia le fo wa fatasi mai fa tele ia le taria le pero toto mara unanga ia e taito loina o YouTube mo faiva so stay ra so famalo atu no sai malo ia le tawa tai YouTube ma faiva ne ya so fu ia la so fu tuana ia la sapati fo ringa la tamayo lo ia fa fatu po tu fa salanga Loabay Samo TV tala si mar Samo Radio tarave anyangi malia savili fa pena fo ia na fa malu mai le fiafi ia wa le taulo ia ma tau pe fo la so na fi sa faida fo ma pa uanga ia ai se sulu la fo i le mata o le la tau ia tele o taimi ai fa tai de lo fa malanga le leo le tua lo ia ina na maru tianga e lungo se ta to tu se tonu fo ia e wila fo ia ele ma fa lava yo na alo ese ia le ta to wa sa valinga lo ia nai ainga lo fa penau na utufia ia i le loi mata maringi fa no anga no le bala upa ia le tua i le to ese ai fo yo e pele ma e ma tanga i do langa nei yo no le balanga le mariu ma le oti fa mai sa tu ta to Polokalame ia to ai fa penau no mo ia tu fa ta lo fa malo ia le o sai foi ma tawa ta ia lo fangia le tu talo ta to wa Polokalame ma o fa tawa lo fangia le tu fa penau na awina mai lana angelu ia tu fia ia lo mata o fa no ia fa penau na ta to wa tonu pe i lo ta to tu lava o ati nga ma fanga o mai tātou mautinolo so i fua lo tātou tua ia lava na te angale lei ma lofa ma manu tia tātou i lau fo ia na to se nisi e to tele ia lo tu mau pe ana fa munianga ia i tātou ia ma fa pena fo ia na to se ia nisi a lo tu una i tātou to tele fa o wina i lava o tātou tu te fa ma ngaluenga to tofia i tātou ele tu tātou te ngalu rua i nei fo nga ele tu mau ia o le fa ta o tonga tātou a Polokalame nei va ngola fiafi i le Polokalame tau a mata nei foi vai aso ia sau se temi fa fonga tātou tunu ia i le o tonga tātou a tala mai Samoa e o tātou a sports tala noa le ngata i lea i o nisi fo i o fa soa maftu fa inga ia i lunga o tautua mala unanga le Loabay Samo TV tala lasi mar Samo Radio tala ave ia tātou a Polokalame nei o Tauafiafi mala Loabay aua ni ngalo o tātou tunu ma fai o na winatu ia tātou a Polokalame nei o Tauafiafi mala Loabay o no tautua ma le anga le mai ia le vaenga le motonga complex e au fia le motonga upholstery e o le whaatotonga ino mota malawa i mea whale anga tā le ngata i lea e o le lātou o nanga foi po le lātou service e ala lea i potu e malulu e whai malulonga i e le whaatotauranga
mau le motonga rental motonga hotel ata se foi masta vale wa fe inga mau e tau mala unanga ia ale motonga rental pa tai le fionga de pule to susulu lupe matasila muli anga tele va pa pe fo ia le fertua ia le ala tangu mosu le au fainga wenga to mala motonga complex fa malo atu ma fa tai fa talo fa fo e ro to pa ia mo to ma malu de ba ngola fe fidenga tai le pa ngaloina foi e ona fa tai atu e ile fertua ia lucia e mala fainga wenga to ale laterano restaurant minimart and take away and minimart na i to na mato e fa talo fa tu fa malo atu la to nanga na mala la to tu e ala ile foi na to fa ona la to wa keitaina so se me tau mafa ia meta mafa ia mo so fa tsinga fa mo ia so fa na fa poiponga maliu me uma fa pena maua uma tau mala unanga ia ba ngale laterano restaurant and minimart ia lato official tu na i tona i mato por lato no fanga tu nga tai lea ia o le lato fo i tau mala lato o nanga ia ala lea ia ile fa tawina to cash power nga tai leo lo fo ina to tau ia e fa tawina tu ia top up mo telefoni fa vai ia nga to le Vodafone e me se fo ia le titi sau ia baua uma ia i tau ale Lucia ia ale fartua ia Lucia ia male tato wa farainga na e o le laterano restaurant take away and minimart ye na tuana mato nisi na tato ala langa au tu yo tato por kalame mo le tato por kalame Tauafiafi Loabay ai le fanga loina on to mo le atu fa malo mal fa talo fa inisio company lo fa penano nga lu fa tasim so Tauafiafi male to mala unanga nei ale Loabay sa motivita lasi mar sa mo radio salave le ngata yo le fionga ya msoe fa pe fo ia sunga va vasa mala ako group e fiai ako chemicals o le ako motor mechanic e male la to wa fa inga na fa to taulanga e o le mana restaurant fa ta se fo ia male fartua ia Fatima Strickland e manga fo lau mala fo inga wenga to malava fa malo atu ma fa talo fa tu ya to e me se fo ia o le pa to mala unanga ia ale ta to wa fa ta vale na someone rental e fa talo fa malo atu ia fartua ia Lily ma shama molio e fa pe fo ila fa inga wenga to fa talo fa tu fa malo atu ia lo sai martawa tai ia le ngata ile ia o le vaenga le Taumesina Island Resort fa talo fa tu pulenga mala fa inga luenga ia mo folo fa tu ia i nei fo ia vaenga o le fionisi na company business ia o fa iona tu mai de tau au nga lu fa tasi ma de tau mala unanga ia le Loabay sa mo tivita lasi ma sa mo radio salave wa la va ia tau ina pe lo tele ta tu ia ala ia ile longo pu ia me lo tupu tono so ta tu ia me se foi ia o nisio va nga mau sa ata mau sa fia fa soa ia ai fa pena foi ia musika sui fifiroi ia ilunga tau mala unanga nei a fa ia se aso so fu fa mala tuina ile so ia e ango fier tau fiera ona e ma fai ona fa pena fo ona toi fa manuia tu lo wa so fu e ula fo le o mai da fiafi e ma fai ona toi fa manuia tu lo wa so fu e fa pe o ia se tasi e o lo tato wa pa anga ma mai se fo tato tu fa pena fa lo tu ina lo na so fu ile so tonu la tato se isi na malo longa fa fonga la tu fa salawina fo yo fa salanga fa business mai company business lo pena so tawo ngalo fa tasi ma tu mala unanga nei ale Loabay sa mo tivita lasi ma sa mo radio salave e me so sin tato wa musika e a to tari mai o fa winno tato por kalame Tauafiafi Loabay. Transact safely from your home with Mtala. Recharge. Transfer money to your friends and family. Pay your utility bills. See your transaction history. And even buy EPC prepaid power. Go cashless. Vodafone Mtala. E lua ni vaenga tāua e mawhai ai ona tātou Tauafia ai le pipisi o siama o whamai e whawea ia ele ea mua o le tūma mai o tātou tino e Tauafia ai le pipisi atu o le siama i nisi tangata e pei o le popuni o le ngutu ma le isu i solo mama po se pepa solo pe a tale pe mafatua foi la fua i vawe le solo pepa ua umana whao ngai kaloni la pisi aua le anu vale iso o se nofuanga. Dua, o le fulu mama o lima i se fasi moli mawai mama, mo le tolu se fulu i le fasi fulu se kone le umi. I taimi ngase se ai tau mafa, a ele i tau sami, pe umafoi, pe a una whaini ngā luenga palpala, pe a whea ngai ai ma le tau singa o tangata mamai,
pea o mafoi ona whaonga le whale le tāua. E mawhai ona whaonga wei la au fulu ai lima o loo whaatau wina atu le whale o loa. E tāua tele le whaatau o vaenga nei mo le Tauafia o le pisi atu o siama i nisi tangata. Mo nisi o whamtalanga, whafso tae so se whale mai o la tāne, pe vili le lua tasilua tasilua. Life's full of unexpected events and expenses. Now, Digicel Mobile Money provides a simple, secure service to send money to the Pacific. Log on to digicelmobilemoney.com. With more agents and longer opening hours to shop or get cash, life just got easier with Digicel Mobile Money. Welcome to Tauafiafi Island Resort. Feeling a little low, I feel in my own love. Iliwa yepi uupu le muangangana. Se ilunga ete mo ilo fala, be malulu te mo e mafana fana.
ole nei lalolangi te au mauai te mana tualo atu no umoni se ilunga e te toe fo i mai i le lau ele na fo i mai ele atu e whai mo tofi. Hello? Dad, may lo kupeng ola fok lo keng nga kupeng nga National Bank of Samoa. Umang kakangong saki raya. Ya, win may peh mo ko. E wale sang pa kele lama. Ia pe lo ai ka oi ka pu mo le nga fa. E nei se be la ka oi fo fa kupe. Oi ai ya. Fa ngai ka uli Easy Bank. Fa ngai lo Easy Bank. E fe avia ia yo se le ni mai lang jang tu pe National Bank anga ele digital mobile money. Matalai nai si pasin jang tu pe bo se la tani. Ala digital iso o se taimi National Bank of Samoa. We are Samoa. se ole fili wa ole u ale tama e ma ini ne che u ba ba sugar lau pa keki to tele fa na tele la le che o ini a onga a pu fai ainga na ole se fu male lu tau sang ai u si i mai la na tama a oi se na ulu acha sa be en fa sa le lau ile e Pepele na tia ile la pisilo I matamalini E na la sunga ua fua mai Do fia sapo ile polo vai vai Ai se ana fai ai a ole rawa e te pala ai Ikiei, ola vai na I ona pone Ua telele suina ole o langa Wa mai la matisa o sao E mapuli mai whanau ta mai tai Ua to telele whanau ta Sika sili atu ai le ta mapai mai lai anu ile ami Maamani file tau tala titi o ita tola tupulanga la iti o le na iti mosi Ia au suki fai ti finga Ile tai umaleva senga iva Tu uneilo na winga ita uvale ai nga Oh, Jesunga Ma ailu vailena ule amasau Lo ona tala maule na ile imau Tau mawhai oe eu e se ole fili Wa ole u ale tama e ma ini Ne I te I ua mama banga lau pa keki Jesunga Ma ailu vailena ole amasau Lo ona tala maule na ile imau Tau mawhai oe eu e se ole fili Wa ole u ale tama e ma ini Ne I te I ua mama banga lau pa keki Jesunga Ma ailu vailena ole Lo ona tala maule na ile imau Tau mawhai oe eu se ole fili Wa ole u ale tama e ma ini Ne I te I ua mama banga lau pa keki
fosia o le mea e mawai fo i le ka ubalea alangonga lola o sileo ua mangu malo fo i eo ako fiki solo fia o la vale mawai fo i vale fiki vale onga e aka fo i lea a ua ka avale vale la ea ua nganga se fo i maso o sinea a ua e si amu i le vaelea a e feia vale fa a koa e pa kumulava i o ngalangonga e ke fiula e ke koe sola ua mamango fo i o ngamanga o nga uina nga o le ka alonga e faia i lunga o le langonga ai aua le fosia o le mea e mawai fo i le ka ubalea ai feia male fa a koa e pa kumulava i o ngalangonga e ke fiula e ke koe sola ua mamango fo i o ngamanga o nga uina nga o le ka alonga e faia i lunga o le langonga ai aua le fosia o le mea e mawai fo i le ka ubalea ai feia male fa a koa e pa kumulava i o ngalangonga e ke fiula e ke koe sola ua mamango fo i o ngamanga o nga uina nga o le ka alonga e faia i lunga o ile tari mai bang ro luar chacho wa por kalamba Tauafiafi ban Loabay ya ra wa fa fogar chacho tu ya disio company PCDC lo fa penau na ngal lu fa tasi ma so tau au pe male tu mala unanga ale lo pe sa motivita la si mar sa mo radio tala ave e wala pa ya na por kalamba fa nga solo le aso ma le fo ya aso fa malo fa talo fa ile fa tu ya meli EJ e fa muy morio meli EJ morio o fa muy so fo manuia malo mo nanga ma tango fie God bless fa tai tele e ile nei fo ia ba ngola fiafi da fo wa mafuta mai nga tele ina to malava o na fie pe ile tanto mala au nanga e mai mo ai fo i ma fa fonga ide aso male aso o fo fa tu ma fa malo to ya to we nga tai le ta to Facebook live au ila to lungo ta to wa YouTube channel la to fo fie fa fonga ia ma fa pena fo na fa tasi mai ta to website ta wala link ma ta to simple radio app fa malo to ya to fo la mo ia ile nei fo ia so nga fua ole nisho vaenga o lo fa pena ona malo ai fo i ma fa pena ona tupu le fa ngora dei vai so se mi ona fa fonga lo tatu tulu e se o tonga o tatu wa tala mai sa mo fa pena ona ba wa tuai ia le turanga ia lo fa pena ona ia vaenga lo tupu tatu tulu pe fo ona usir fia le so to na i bola ile na fa ngora vai so se vai tu nei le na fa pena ona tu la ile le malanga lo na tolu talu ona pepesi ni fa ma yo covid sfruiva malanga lon tolu ya la le New Zealand le na tula o le la sto nai o le vai so se vai tu nei ma le la mo tu no ta to tu e anisio ila to le na malanga mai New Zealand talu si e le lofo le tua e awone ia se tu langa yo no labati ai so ta tu ya wa mau alo ia se si ia i le fa ma i le yo covid sfruiva to no ta tu ko inga ko a ia temi le sa ma fa ye lockdown le wo silia mal se fulu vai aso o va tu mar se fulu vai aso talu ona fa ngai fo ia sa mo mal state of emergency e ona pui ngalava ia ale fa ma i le yo covid sfruiva lono winga ia e tau fo ia ma tau lo ta tu no fo talo pea ia ta tu fa no manu ile tua ina i fa pena ona malutia lo ta tu ia ona ole fa ma i le yo covid sfruiva ole aso ara na file na fa mana tuina i fo ia le balu se furu fitu tau sanga talu ona fa va ina ia le kalesia e fakasa
ia le fio anga vai puna ia lo no inga fa aftai e foi e te mali o e tau la mua foi e le mai ia o le foi ia e kalesia e tono o vai puna e nei lo tatu tunu le na fa mana tuina gele ia kausanga balu se furfitu sanga ia wa talu foi ona fa vai le kalesia le sa fa ia foi ma saudi ai la to wa sauninga fa aftai da sora nafi ia ona ole ma aulia foi ne tau sanga tele o le sia tulanga voi le mali e le o le tupu tono tatu tru man tua foi ia tatu wa por kalamir Tauafiafi ma Loabay ia i le aso fa railer se vai tu nei le sa fa pena ona tu ina tu foi ia le tulanga por fa mundianga foi le ono fa tesi ma le 5 miliona le ua fa asafua mai o tatu malo i le mo ila tu la fa sa fanga le ala ua ai mali so le ke ia wa makanga o ka le umai le so luas fruiva ia wa amatana o le so nga makayanga o isi mo kauli ka ofi fo ia ai foringa mai la o le taua e lua pasene le o le fa pena na fa safua mai ia ina masina le yo ulai vai e fa tolu ona fa pena fo ona ia vai nga ia o le ke le tino tupe fa aftai fo i le fa nga malo a mese fo ia o le fionga de pule ia male pulenga mala fa nga nga to no pifa ia wa fo isto farmers fa to tanga ia le ngata ia o le fa nga malo ta wala mai ia ile fo fa ala po tonga tono ta tunu ina i fa pena na manuia i tanga tala tele no winga ma ko le fa ia no pifa ri ia nga ba a ila to fo ia le nga o le nga fa nga wenga ia ai dei se no pifa ia kamala ngai le kai ia mawala vano fa manu ia nai o ia i le fa munianga le ia ale official fa putunga tu per ta tu ia po le vaenga le rupi fa le ala o le amata ia wa le so luas fruiva nei le amata i le so mo yurai ona fa sa fu atu le fa sa fanga ia le se leni na ia e tu sa male ono se furfate si male 5 milion o ka se ngai ku peso e a fa aftai e foi e turanga fa pena o le tato wa por kalambe na fiafi nei o le wale mawala va no e mafuta mai ia le sunga vise sio ya morio o yo fonga tato wa no tu no le ma alfia talo si ia e maua sa va ngor kamalo e malanga mai ia so ata ia matato wa mafuta foi ia ile tato wa por kalambe nei o Tauafiafi ma Loabay o le sia tulanga pe fo yo na angi ai pe lungo penga tfai langi a mis fo yo le tulanga lo yai le sa mai a yo mala wina fo yo fam sinonga yo se tasi fo yo sui yo or kapeneta yo po se tasi fo i sa ve fo i ma minister kapeneta ye tsanga walu le afionga ile li fai pule ya la uli armari to le sa lauro ngai unga ile sfalai no lunga le ala kurkuri lo wa pe ya sa sor va ya sor nei le ola fa tino na wa pe fo ona ya fina wina tono parliament ia komiti so ina ia mafu anga tu pito ia ole fa ma ia covid suruiba oro fa wo wina fo ia tawur manga ia fono fai tu la fono po upu fai no tatu tunu ia ile fale fono ia po mo fono ia fa pena na o anga ia pe ia lo tatu malo e fa pena fo ona tano ina u fa malo ale malo me short tano ina mo se ruma na yorta tu man tua ole tu sanga fo le fo yo la fa pena yo na mai a walo tu sanga nei le mai ai lima tu sanga pa inga lo ia nei te nei tu sanga fo le fa ia fo ia palo tele ta tu ia tu sa ili ai po ai fa nga malo ia le fa pena na manu malo fo ia ile matai ta ilo ta tu al me mali ulu ai te mine nei tala fa so pito o ta tu ia ila to ma tu so ifua ia ile te mi fo ia o ve ai ia le fionga to filau eti arsana ia ma pane mi o ta tu ngale lua ia tu fo ia po parti sa fa pena ona ia na vai tau no o lai fo ia ua maua na ole SNDP male vanga le HRPP ai ole ulu te mi tar fa so pito mai al fam talanga ia ale le afionga le ripule ole vanga le fainga palo to polo official tanga o fainga palo to ole ulu te mi nei le ua o ku le lima parti o mai ona le stala ia mole
mo le tau vanga le po le fainga palo tele o tātou turu lua whenua kasi ka fe so le lopo le armea la tu lai mai ia wai to tele fo i la tau olo iai ia i le malo le te mi ia le uforinga mai ia o tau wavala mai ata ia o le lao isi ia ka ilo iai ia wa le ua whaase ese ia le whionga la uni le mani o toa ma avea ma sui tau vātu to tas i te tonu o le parlemene rono winga la o mea na umalo tutu ia e tātu si e tātou nofu tatalo ia ina ia whapenao na whiriwhiri mai le langi e maise ia o lau pā lota ia o lau whiriwhiringa sa o lota na lono winga e le te tau ona anu ese mai lau pā lota a wā o a whapea e te whiriwhiri o whea le tu e te tau marisui e te tau ona e pā lota ia o lo leo le na ia i upu whai o lo tātou turu a wangi e pā loka i kamavo ia mai ngaro ngofua ia le tono o le parlemene umane leile ima tau sanga ia ele whapea fwoi rau whaatu sa utala ia ele a fiam tangi rau whamtarang e te tau ona sirisira te toa ia o lau whaitania o lau ia te tau na o le whai o lau pā lota ia wā o lo leo le na i upu whai o lo tātou watunu whamalong whaatalofa ia whaamelea ani si tau mo e talofa i rau susunga ia malo le tute malo le tau tua atunu ia malo lavaranga rue e fia mamoli atu o lo whaanga i ro mātou a inga i wawala i se utamama tua ia ta efu afa maa whapea le ai ngā toa ia o lo whaanga ia mai le sunga whaamelea ani si tau mo e mai mamao lava i au kilani New Zealand te tonu ia o le tele o atunu o le makua o le sole sa uwa ai atu ai ia i le maa losi o le maa lulu ia i nai melepone o matua maa lulu e tolu tikeri lunga winga oka o kai lunga makua maa lulu tonu au staria la tau ia i le tele o stete ai ua matua to e wha maunia mai fwe nisio na i o tātou wa paanga le toi si tia ai lea pe toi a ngai runga i al fai tau a whaio i tātou wa a fia i le wha mai o le COVID-19 i vai tutonu au staria ni usila e o lele i maua mai se tala po le artu lango i la tau cases new cases na i e wha unga le vai aso se i vai atu nei le nao o i le se fulu ia ai te mamoni atu i le wha malo i si o tātou tunu maritu alalo le tātou por kalame i na i a tātou pa anga whea lava se i tu o ni usila au se tālia e masi fo i o i tu e whao na nei ke lope o lo wha penao na no pia i eino tātou tunu o tu alalo la wauna wha tau vaa e tau wala atu i tātou wa por kalame na nei o Tauafiafi malope ia e tā ua alfa mua lo sanga le mu stay safe and stay away from the coronavirus ua matua whaina fo isi o ngaonga ia o lea fo ia whaamai o COVID-19 iwa po lea fo isi ama ia talu ai o na pepesi mai le whai unga o tausanga na se ima vai atu nei se ia ulia mai le ua awha tausanga lea la uma Iuni pa solo atu ia iulai lona winga ileo se teimi la ititi lea ua whapenao na whaoa fo ia makuale anga i mea uma o le tala wha maoni so Loabay ane whaafonga mai al tātou tunu e o la fo i le tātou tunu e le ai se case ua whaamaunia mai le istasi ua whaamaunia ua afia le COVID-19 iwa ua matua le anga whaia mea uma ma wha le tonu ia le tamao a inga o le tātou tunu ona o le whaamai o le COVID-19 iwa lona winga la ia e tā ua lo tātou no futatalo ia whapena fo i ona tātou whaanoa manu po le harfina ngalo le atua o a whea se teimi o a whea se aso ia e mule a lofa ai ma fina ngalo mali e wha e le tāwhianga lo tātou pāneta e a mai le nei fo i a vailasi ia ai rei whaia i le o se tūranga fo i le ma ai o le tūranga wa mafua ia o no tau mawhainga la fo i tangata le si tū Afrika le fo ua whaamaunia ia pei o Kenya ma isi vanga whapena atunu whapena e o le fo ua whaamaunia wa ia ile ini seti whaalafua ua whapena o na whaaleanga ina ia whaatoanga ia fo i malo te tele rorangi ia o naulo ia ino lato wa tamao a inga mamaua mai fo ia vaenga e whapenao naolai lea ua ia le inseti ua whaaleanga ina ia i te teimi nei nono winga mea wa tutupu mai no tātou rorangi ma lo tātou wa sio manga wa tā ua ima tatau ia lo tātou tā pena masauni ina ia whapena o na whapena o na saunia tātou ia i teimi wa tātou iai ai maise ai ia maua pea le loto o sai ia maua pea ia lo tātou pipi mau pea lo tātou tua wai nei a se si tau o tātou sulu iai na o lo tātou sulu whai atu i awa anga le leima awa lofa o whaola ia o ia lama na te fisosoani ia o ia foi ia na te maia ia le wha moe moe ia i tātou ia pea whai ia ua
tātou vai atu soifanga ma le olanga o tātou olai e le o toi whaingofie e o le nisi nao vai atu e whamalo atu ia i le whionga sa meitai pule mta whawha tino utu mapu e a whapea fo ia le pulenga atoa ma le au whainga luenga nua le alofa ia pe sunga sa utai solo e o lau kama o kiko e o sunga Andrew Tauafiafi whapea fo ia tamaita ia Marie e nosa e o nisi o lau whainga luenga lo whapea nao whaafonga mani mo tele salafai whea ngai e fo i maralato au au nanga matautua whao o atu lea ia o le fisosoani ia i la tau i a inga i lato ua i a fianga tu mau o soifua na ngā ruanga whaingofia e momoli atu wha malo ma wha atai a te o tau malo o sai malo le wha atotoa ia i lava upu masa ni whai lava o tau mea sidi mo tau manu malo ai o whangia le tua wha moe moenga i a ma ngā ruanga i a ole nei fu i a vai aso whai ure nei le ua tolu ai vai aso pa pena o wha aso poloa i a mo tele i salafai o le sa tau whai atu i a i a tātou porokrame o Tauafiafi ma Loabay le feng sa meitai pule le se taimi o le so mala sora na ina ia mo fa tana no anga masa ya ai tsonu ya ola se sino malo longa sina pese ya mese foi e a odisio vaanga ina ia company business lo anga le mai ya a to teri mai ona fa fonga le tatu turu ya ise o to tongo tatu wa tala mai sama ola fonga ina tu ye sunga ya tunia alisana manu le ua ya wa fa fonga mai tatu turu au ke wes mau mai pe ya la sila mai mo mau mai au te al wese inu mai sau i kofe e po sau i koko sa mo de fiafi e a te te mai fa fonga le e ise o tongo tato wa tala mai sa mo Hello? Hello, pengo lo lo pengo nga no pengo sa mo. Umang ka mo sa kila. Yeah. E wala isang ka kele lama. Ele se ve la ka o for kope. Whaonga ka ua le Easy Bank. Whaonga nei lo le Easy Bank e whea vea ia iau se leni mai lau tau ngā tupe le National Bank anga e le Digital Mobile Money. Matalai nai si pasini tala tupe po o se la la tani. A le Digital iso o se taimi. National Bank of Samoa. We are Samoa. Transact safely from your home with Mtala. Recharge. Transfer money to your friends and family. Pay your utility bills. See your transaction history. And even buy EPC prepaid power. Go cashless. Vodafone Mtala. E lua ni vaenga tāua e mawhai ai ona tātou Tauafiafi ai le pipisi o siama o whamai e whea ia le ea mua o le tūma mai o tātou tino e Tauafiafi ai le pipisi atu o le siama i nisi tangata e pei o le pupuni o le ngutu ma le isu isi solo mama po se pepa solo pe a tale pe mafatua foi la foa i vave le solo pepa ua umana whao ngai kaloni la pisi aua le anu vale iso o se nofoanga. Dua, o le fulu mama o lima i se fasi moli ma vai mama, mo le tolu se fulu i le fasi fulu se kone le umi. I taimi ngā se se aita o mafa, a ele i tau sami, pe uma foi, pe a uma ona whaini ngā luenga palpala, pe a whea ngai ai ma le tau singa o tangata mamai, pe a uma foi ona whao ngā le fale le tāua. E mawhai ona whao ngā vai la au, fulu ai lima o loo whatau winatu i le fale o loa. E tāua tele le whaatau o vaenga nei, mo le Tauafiafi o le pisi atu o siama i nisi tangata. O nisi o whamtalanga, and expenses. Now, Digicel Mobile Money provides a simple, secure service to send money to the Pacific. Log on to digicelmobilemoney.com. With more agents and longer opening hours to shop or get cash, life just got easier with Digicel Mobile Money.
aulawa ile mai pe o upu le muanga ngana se ilunga ete mo ilo fala pe malulu te mo e mafana fana pe ofea ole nei la lolangi te au mawai te mana tua lo tunu umoni se ilunga ete toe fo i mai ile lau ile na fo i mai ele tua fai mo tofi Fa'atalafatu se mai lau fa'afonga I tala mai Samoa mo le nei aso ua au ma le mobile transfer mo le lafo ina mai o top up ma se leni. E mo mai dunga au nanga telefoni o Vodafone Samoa ma le Digicel Samoa ne le ngata I lea o le Easy Bank Service al Faltupe National Bank of Samoa ma le au nanga mo e malanga mai Samoa ne le taumea sina Island Resorts. O lea ua iai nei nisi o whaamanianga mo tangata whaisau whanga yanga wa umai tangata whaisau whanga lea tunuu. E le fale tupe whaptunga tupe mo lumana I o Samoa le nupi wha. E pea na whaamonia mai le fionga le minister si le epa tuyoti. Whaapele komiti whaatonu o whaptunga tupe mo le manui o tangata mo le lumanai. E pea na whailo mai ai le polisila le nupi wha Pauli Prince Wen. Ia se tino tupe te lewa pe nei mo mua. Ia ono o manku puia masama le mu ia tupe whaafenga brenga fo ele whalatonga ele ngata o ana tupe whaafenga brenga le ia tunu umamao. Ia kape nga fo ia nisi o tupe whaafenga brenga I tupu lava o sato tunu. Mos whatita ino tato no ngā tupe le whalatonga nupi wha. Ia o isi o aseta ma tupe whaafenga brenga I tato investment I ma isi o Watina I tōru lama o Samoa, o lo iei fōi tuku whawhenga luenga ia tuku ma mau. Ia e ui lama fōi sa ua whaisina te leo le awhianga o le kona o le whamai o COVID. Ia e mun mawina lama le anufa atu no o le ima le usaawa i fōi o whamamianga. E mwhai una whaatino ina tunanga nei, malonga lua. Ia ua sila fia nei fōi le merikulenga ma le komiti whaatonu. Ia me se fōi le mātou talutana noa I pēr mo le whionga fōi le minister tupe. Ia le pangati o le talangi. A me se te maa iwa malangi. Ia na o awhianga o le COVID sumariba. Ia o awhianga na o pangati ai le te maa iwa malangi. Ia le fōi pangati ai fōi maa fia ai. Ia ma le te maa iwa o stato o tunu o Samoa. O le teimua mua nei e pea na whailoa le minister ua whaamatu ua tuai le nupi whani se le te tele. Whaapea mua ana tangata whaisau whanga I se tala whaasalopito Samoa. Teimua mua la lea pea na sa noa le whionga minister. O le ngata o le mea no whapito e sirin te lea I tala whaasalopito o le nupi. Ia ae o se teimua mua fo e lea ua te lea tuai le vai ngā tupe le atongi atu in cash. Nai lo le vai ngā tupe le tu I tomu sa whanga le whai sa whanga. O nisila neo vaenga le sa tau whaata mai ele fionga le polisili. O vaenga mo mua nā le. E ala tu nei vai so fau le so ruru, le so mo mua yu lai. Ia e alu tonu ia le losu tasi tesi mal tonu miliona ti tonu o lau sa whanga. Ia a vaenga vui le taito. E ke mwhai ananga e sau, a waku lau vaenga le maua in cash. Ia ko e waku malau in taito. Ia ua ke lele ngā kulanga la. E mua waku le so lulu vai so fau. E leo la so mafua, o la so lulu vai so fau, la so mua yu lai. O le whaamtuuina atu le nei mea lau whai fuafua ina e whaapea. Fitu tesimale valo miliona tala atu sa le tasi tesimale tas pasene. Na tutongi tupe le au whaisau whanga I le aso luo tesemalua fesfuluiva. Luas fasi tesimale tolu miliona tala atu sa le tolu pasene. O le atu uina sao atu I le sau whanga le au whaisau whanga I le aso momo iulai lua feluas fulu. Sfulu fatesimal lua miliona tala atu sa le lua pasene. O le atu tongi tupe le au whaisau whanga I le aso momo iulai lua feluas fulu.
10 miliona tala atu sa le tasi 5% o le atu tongi tupe le au faisau fanga i le tolu 10 Novema lua felua 10. 10 miliona tala atu sa le tasi 5% o le atu tongi tupe i le au faisau fanga i le aso lua 10 mati lua felua tasi. O le tau au fai o le ne mea lofai pe sau noa i ai pulisili o le nupi fa e ono 10.5 miliona. O le tele i o report e lo whaasala wina i lunga upenga te whailangi e whaapea e whaase lau walo le atunu o lo o ngalulua i lunga wa ameli. Le asa tarusanga ina i le malo ni usila Mosif Sosoani mo alo mawhana wala atunu o lo o ngalulua i se whaingai au mai ai pe whaafo i mai te tono sa moa. Pe i tai o lea ua whailua mai le ofisa Sealer Company waa ia lautimu a fua wa ai i le mamalu le atunu ele o sa ole nei fa mtalanga wana ole toru se lau luas fululua leo fa inga walo le atunu leo olo ngalulue i lungo va ai le terminei. Ole sa ola lea toru se lau lua alo mfana lungo va al terminei onos fu fa leo lo lungo va ala olo fa inga luenga uma lua se lau lima balu le lungo va ala pasis mai le lua se lau lima balu na lua se lau malta se le fa inga luenga na o lima school feet na tolo fa talia ia te tala wale fo mai lo la ia o le ia inga le na fai le company le lo fenga wenga ni mal ta tu lo ya la tu le ka ta company ba a o fa tali la tu ye le mo nga do man tu fo ia la ya lwa mana mi ia ti me to mana mi ai fo ia un to fenga wenga fo la e la fa o ta ya il to fo man o la tu la ia to lima sufi ia la lo fa tali tem a lo tau si pe mo ba o lea la ua whaamoni e mai, o lea lava i whainga luenga umale to o tele o alo lea tinuu, lea olo o ilunga o waa, aina o le limas furufitu lava e whaatadali le taimi nei, le taimi e tui whaafo i mai ai, ai olo saunga le mu lava nei alo sa moa, o le ngaluenga tele fo i lea le company wa alea tinuu, lea olo o whai le taimi nei o le fisa o tai atu pei company, olo o iai nei whaana o lea tinuu po o saunga le mu lava, petai, o lea whailua mai, olo o saunga le mu lava nei whanau, i lunga o waa olo o au mawai. O le taimi nei ele i o mai lava se whamtalanga mai le malo ni usila, i Samoa nei, tawala mai le waa i fafo, ma fe whaatawa inga. O te mini ele yesif sota i mai ale ofisane, ale malo ni usila. E man tua fo i o mea whampene, o lo wa iai a protocol so, o le mea vao ma. Af sota i mai le malo ni usila, e sota i mai tatum tanga alwenga voi le vai fafo. E sota i mai tanga alwenga vai fafo ni usila. In tanga alwenga vai fafo ta to le la lo le vai nga le fion le di pani. Io inana i fai fiu tanga ingo me papini. E o mai le so. Ele i se sota i mai ele. Al malo ni usila i tu sai mal tar sanga le sa pentu ina tu le sa mo festu. O le whaamna tuina i o le se furu tau sanga talon tuto o tasi le pūlenga whila ua inga i ala titele. Whaatase manisi o sui ua whaamawai atu le pūlenga. Ai se e atu mo ngaluenga le mtanga luenga o leo leo. O le fionga le minista o ngaluenga ma punu upapali i li heng. Le asa saunoa i le saunoa nga autu o le nei whaamoe moe. Te au, te tau saunoa. Te alai a tatou leo la tuol me nei ma o tfoi si so manga fou o pu safu fuen de te saunina finau ma fatu tua le pumoni a les fatu tua le foi tambo mo no faith no hope lo tanto nunga foi na ave matai ala si banga de la no si se manfo a va pela na ta tu malo ya me si foi la famude eu la esele problema ma adela da ito office se le noto to masta alla si banga de la tumulia tue taliel val a vela to malo ya tono le fa pena la to a to que lo más de la magia ko so na ki que la ko fasi ya o nenge le o sitinga
faila vai lo ki ngalo lo to mali mata tonu foi o mana wala au le tua so son mai fai so fit fidinga ke manuian yele persidinya tulanga mia ta to wala au ina umai ta to yo la tuon me te ngai fo se si lu tau fo yo wala au ina ta to so se ngado ye fa manuian le tua ta e fa tu ma e tonu i le tua ma ngai te ai ave mta ya ka ko de la pu le a ti ya yo ku nga le na fita ma a sai ta ya a ka ko me ku la ho to le tua ta ye fa to ma le fa mo le tua na uma O le komiti whaatonu le pūlenga, le awhionga ia tāua papali i Philip, le ana sau noe whawhitai le pūlenga i nei tausanga e, ua au sia ina ai le ngata i lea, o le tele o nisi o mtātia, lea ua lātou au sia. Tau whaamawainga fo i manisio, o uso ma tau whawhini, sa tātou ngāri lue whatasi. Ia, lona lua ia o le whiawhia, whainonga i nai ia le as whanau, o le LTA le ua sefulu tausanga talu ona whaalaina o le ua mua me i matautusa mori fo'i e le whaafetai le atua walo na alofa whaasoa o na alofa pulepule tele le ua tatou aulia mai ai lenei aso taupoina ma lenei fo'i tausanga au aunaga mo le toe whaafetai tele au sunga te tai saulinga le foi wa mai tawina malanganga whaafetai pa uta noa le fionga le minsta wan wha moe le so le foi ona te atu se matu pala o le au whaingaluanga mai se la toa e patino iai le nei atu ma le nei wha moe le foi wa wha mawina le ai au mai la fionga pa ia le atua te tonu te le lava tau soai ia le whainga malanga foi e mai se o le la sanga fo whapea na la sia au sia o na savalia foi e le paia o la whapea na whase atu le ofisa o leo wale whaua wino o le aunanga ia ele ngatai lea nisi o la whapea ona te le awai ni manatu le whapea o redundant nisi o lea la o atu i tua i le private sector wa se isi la sanga o leo langa au auna leo langa tautua wa tele i le manuia e mawai lea la ia tau e vea o masui o le komiti whaatonu e se o pulenga na mole atuale nganga whaafetai lau fionga minsta mai se o minsta laulala wa mata ngō fia le nei aso Ele ngata la i le whaamnatuina le sefulu tausanga talon tutu o tasi le mtanga luenga ai o se avanofa le mtanga luenga le pulenga o Tauafiafi awa o le vaenga lea o le a se e lalo le mtanga luenga o leo molo na whaafuina le sunga ya sala leo patli sa faimusui o le vaenga o Tauafiafi e whaafetai le mtanga luenga whaapea le minista o no lea foi fesuia inga tāua lea ua iai le teiminei. Kura o whaafetai le ta koe rau fionga i le miska o mabenga whira wa inga makinga isi kako malo i le kalia fo i male usai fo i male wha moe ni yasu sa le ia se mangaku e o le aia se kulanga whapea hau idea ya malo le ko whaela o fionga wa lea la ia ora o fionga sa ki marka ya me se foi la fionga kai fonga mar pulenga ka pega umo o ye ka moi ye fa peo la ma ko wo da do le ia o ma se le maru lai o le maru a sa mo ia ma ri so ngai ai
o mākou i ponga o i au aunga. Au i au aunga whakaupa. O lea nawan me whingano iei. Le au mākua. Ia po le maro. Ia kākou ai ua. O leo ska ia mar. Ia ia usawa whakokua. Ia langa ngai gai. Ia tira o e sa whakalanga ngai e muri kuai le. Kai nia fiafi. Ia. La ukanga vengo le ati e. Ia masere whionga le. Ai fo ia. Ngā marma. Ia e. Muri kuai wha maru wha whakai. Au saro le. Ora ka mai kai purisine na kikire ro ye ati e. Ngā. Ia muri kuai wha whakai ngaru le. Lavo lo wha pemare. Wha ko wha. Ia. Ka tongo kere o kai. Ia ke ia fo ia ngare manguia nisio. O a fo i wha kalanga e waku. Ia. O e e o ngau na wa ware le lei o le kako. Pa ki ngongo kako maru e ngai. Ia e wha whakai na ua whionga. Lavo le ko whama wha pepare. Leise me o whare ko. O le amtanga le vai aso nei leo le amatalia i le tautua le vaenga o Tauafiafi i lalo le au nanga le mtanga le wenga o leo leo. O le siti ai o tangata anu o le Pasifika le au whaeloa mai wa afia le whaamai le COVID-19 o se tu ua matua i whaamalosia mai e le ofisa le soifua malolo ina lalolangi i whautuanga moa tunu e le ia afia ina ia whaamalosia pia pui a afia i le whaamai le COVID-19. O le teim nei wa iei nisi o ngase fau lea ua whaamonia mai tutono Papua New Guinea ma Guam. Lea ua o atua i le whaitau o tangata afia i le lua se lau tolu se futasi. Peita i le whaitau au whae o tangata Pasifika lava ia wa afia i peo na iei le whai numero tustusia a le soifua malolo ina lalolangi. O lea ua o atu i le lima se lau tolu se fulua tangata po o ngase ua afia. Peita ia tolu se fulu le numero tangata ua afia. Lea ua si itia i le whai numero talu mai le vai aso wa tuana i atu. O lea si itia ngatele wa man WHO, ele ilata mai lava se taimi ono sa aloto i le Pasifika mai le whaamai. O lea lava e mātau atu, o loo sau le mu lava aunga le COVID-19. Ai mai se lava i isi o atu nuu, lea whatoa afia i le nei vai rasi le whaamai le COVID-19. Mo le taimi nei o loo whaamalosia pia fautuanga mo atu wa afia whaatasia i mātu nuu po o atu motu ele ia afia i le nei vai rasi. Lea o fia ai masamo nei. Ina ia whaamalosia pia mamata i tuina ina ia awa lava ne i vave a fia i le vairasi le whaamai oti. Atu nuu ia ele ia o mai ai lava le whaamai. Ma ia ta o fia i le tau pipisi ai i tutono le Pasifika. O le nasi whaapoponga o tātou tala mai Samoa mo le nei aso. Toi whaamawina le whaatai o na leanga le leo le Loabay i shop. Ma le mobile pere mo le lafo ina mai o tātou top up ma seleni. Mai lunga le au nanga telefoni a Vodafone Samoa ma DigiCell i Samonei. Ele ngata i lea au le Easy Bank Service al Faltupe National Bank of Samoa ia mal au nanga mo e malanga mai Samoa nei le taumea sina Island Resorts. Ia na ua whafonga tātou tunu ia i se o toko tātou wa tala mai Samoa me ona fonga natu ia sunga ia tuni Alessandra Manulele ua ia wafo ia le longa pui ali o malo tele o tātou tunu ia me o le tupu tono Samoa nei to mori fa malo vanga o tala mai Samoa ia o le tu fatasia ia o tātou wa tala mai Samoa wa whafonga mai tātou tunu ma fai ona winatu ia o no le anga le mai vanga le Loabay i shop o le vanga le titi shaul ale a fartupe tu tonu so tātou tunu le National Bank of Samoa malala tautua ia le Easy Bank fatasia i foi ia male au nanga ia male tautua just only 1 5-star hotel here in Samoa ia le bank ngara tau mesina Island Resorts i lono fanga i nai mo tātou mo mo toi fa malo mar fa tai ono le anga le mai male rangolango ia tātou wa tala mai Samoa ia wala bai ia fa funga mai ia tātou tunu fa talo fa ia sia mai o eti le mafuta mai Melissa Tauafiafi ia mai se foi ASSL la se wala ia o mai la tou ia mafuta whaafonga mai le vanga la Fafisiniva tia Josefo ia mala uli to mala tai le fo ua mafuta mai le vanga la Fiafi o folo fatu ma fa malo atu ia te uto le mafuta mai le ngata ile fale uli fale utunia le lua ia male tamaita ia Maria Losiu
mo kene no ya Maria lo sio para mafu anga wale mafai yo na mafu ta mai le ala o mai ngei le wale sauia lua por kalame al por kalame das farile le sa su mai ya o le ma fa fonga mai foi ya fa afta ya tu fa malo to fuola polo ai malo lava ya fa mene adista moi le ma kwa fia mai ya i disi fo ta to wa musika sui filoi ta fa penau na tai natu ta ua ia i le tātou wa tala mai Samoa le ua to hand over leo ia pol tanga wenga leo ia le tātou wa vanga fo leo le pasie no ta vale ia i le ua fa pena ona Saudi ai fo i ma fa se ese ma vale le fa lena ma mo tutuila ia inai fangari orina no fangara leo le afa tau nui nai fo ia ma fa amatai ro pe ona e fa fonga ia le songa fua le la amatai le tautua ran sanga wenga malu le malo ia mo le foi natu ia o le tautua mala unanga ia le pasio Tauafiafi o le turanga foi le fai o le sende o le turanga ma le wa ia o le la ko fo ia la ia mo toi olo ia i turanga foi le pe kama ia fafu wa pe fa tai fo ida banga le RTA sa pena fo ora tu wa tu ai ta tu ida fo pitola ya le la fa wa wa tanga wenga le e ke ala ku faida wa onga faida su enga a ele pas ele fa tu na tu ya te o lo la sene a ta vali no winga la e o le tu ranga na le wa ia to no fo yor ta tu ile fa penga kamara i fa fo ko inga system le le fo ila fa tino ina to no sa mo dei e ala to mala unanga ia al malu malo leo la tu ina tu fo ia ile tu ranga na tau na ia mar fa ta tonga na o la nga inga ia ile no mana i no winga la fa pe te fo malanga mai ia e te re to e tau nga ia no fanga o le RTA vai tele ala maranga sa o ai fanga di no fanga le sai ta to wa mala vale le mo fe malanga inga va o moto e rua o ta to nei ia i polu fa pe fo ia America Samoa le moto sai o tala le ua fa ta nu ina ia tu mala unanga na sanga wenga leo fa malo ya fa mo ta raul malo tu nu manuia tu la fa tai pi te mu talo fa uso mana ia por kalame fa tai tele ia le ngata fo ia ila to mala fo ro fa penaona mai mo mai ia ta to wa por kalame nu ta to YouTube channel lunga ta to website wala ta to link mal ta to simple radio app to mala unanga le lope sa mo tivita la si mar sa radio salavi o tu malo shor fa sa ranga so se tough for the little rang e ia le va ngata wa le wa le si va ngane ma li ia so le ngabu va ai fo o le wa nge lunga nu pepa ia me se fo yo nisio ala ta fa sa ra to no ta to e ale ofo ina tu le ia ele afio anga o le unu moenga e ale swafa matai e ile aripule ia o le company telefoni fa va ia le Vodafone Samoa ia Satisha Shama o kakale o le inkia ale wa fa matai ia ele afio anga o le unu moenga ia nofo asa e fa ia le wa tu ina to i fa mai ia fa mtaranga ia se tasifo tamali o le afio anga o le mafu anga ia o le afio anga le ia tolo fua i vale le i fale moe le ia taua o le mafu anga o le ofo ina tu ia o le lato wa vaenga le po le lato fa le fionga le di pule ia o le tautua le vaenga po le telefoni company telefoni le Vodafone ia o na se tasi ne i o lango au tu ia ele ngata e lango ia il fala butonga ila to fu ie po le vanga le Samoa victim support la to manga mo e po ngatia ia mai se ia o le society al Samoa cancer ia le ngata fu ia pe ia na rausi le fia ina ua pe se fa mai covid is fulu ma fu ni fa vai ia le fu ina tu le free sim card mo tamitia o malava ia e fa ia na fa ia la to wa mea onga ia ila la to wa fa inga pa anga ia male fisa wa onga ia fa te se fo ia mala anga le UNESCO e ngata ile o le tele o lango tua lango tu fo ia ile te fainga le ia o por kalame ia le Iuni la kapia lo tatu turu le fa tino ina le botele sala fa ile o fainga ina o le grassroots rugby ia o le ona winga o le tele ia va nga taua pa pena fo no fo ina tu ia ele fo ia company to no tatu turu ia to mo dia ia fa malo mar fa tai ia ile afio anga ia po le un boenga ia ona ole ofo ina tu fo ia le fa ia i le un boenga
no ming ta ua te fo I le vaenga ia pe ona iai fo I tonu o tātou turu ia nisi nao a vaenga fo I ai pe ona whaafonga mai tātou turu ia I tātou wa tala mai Samoa pa wanga mele fo I la turu mata ia I vai la tau ia nisi o tele o tātou turu I le asolulu wa le whamae a tai au le masino asolulu lo le aso mua le masino I lai kawhewhe se kumu la tumbu ai ia le ofisa tonu e o nupi fa ona o le ngai atu fo I le o malu o tātou tunu ai vai a e noe le sau whanga o tu alalo o tātou por kalame se au ke sau fua mai wha kumu vale ai fua ina se turo vai nene whawhanga mai o tātou tunu a e noe le sau whanga au ke sau fua au te sau fua ia male tumbu ai fua no whanga e tu ura vano ia mai tau ia whai sau whanga wa mea o le talafa mauni lava la tau ia anga le kere loa ia le rope ke ua drop la ua senga I le so dudu ai so ualu ia e maua mai le whaamanianga ia whaafitai mo le fo ia whaamanianga tau ia pe ona o pe fo ia no fo ina mai tātou malo tawala mai ia I le vaenga ale nupi fa malon fa ta lofa ia I le ba so anti ya ofa ba ina ngilala malo san le tautua God bless fa after tele le ngata fo ilea io so grandma ya biola pule mali I ona io kasen si nai New Zealand ia ma ainga mala vetonu New Zealand fa ta fatu fa malo atu ya to malo fo lau manuia malo fo don sa I paual tu alalo ala wonu fa ta va ia me se fa ta por kalame o le Tauafiafi man Loabay please stay safe and stay away from coronavirus. Ngata fo ele fa malo se tina ya sala le sino pule mali ya inga to malawa fa penan fa fonga mai au Italia ia ofolo fatu ia ma fa malo atu ya to ia I le nei fo ia va ngole fiafi de ngata ilea o le Sasa Victoria Maui le fo ia mafuta mai ia fa penan fo ia na anga ia fo inga luenga ia I le nei fo ia fiafi ia fa penau na malutia lo tau soifua malo tau wola I lato malo fo yo anga mo ngaluenga ia fa penau na anga lelei le tua ma malutia lo tau soifua I ona au anga lelei ia fa pena au tau wa no pia ia fo ia I le nai tuor ke lope ma nai tuor ro rangi wala fo ia se le tau ati na ino tātou wa na yo tātou ainga ia ma pena fo I mo se manui o lo tātou tunu awa o lesi a tūranga lea ma pe ona mau ai fo I inisio wha maumanga tātou tunu lesi a tūranga lea o lo a sisia mau wha malo ia malama fia aluae Tala Perez lofi se Iuni wha mate ai lolo tongisia Fili Maya Fawea e pati po fitu Jacinta Stowers o de semonu ma sinai senatenari fai tu falo va mua ia mai lato mala fo yo fa penana mai mo mai I nei va ngola fiafi o folo fatu fa ta lo fatu ya to e le ngato I lato ia o lo fa penana fa fonga mai e lungo wa tato link ia ai mai se fo ia o I lato ia o lo fa pena o na fa fonga fia mai mo mai tato wa Facebook live ata lo fa ya li tango watching from Australia manuia la fia fa se tele le sunga ya fainga me sale mawai malo la usor tautua wala malu so tato tunu ai mai se ma to ro fo I fafo e no ai me o lo tupu so tato tunu fa manuia le tu e tu fa after tele ia ngata ile o fartua ya ngafa ya kalai thank you brother you live for the wonderful program have a blessing afternoon and may God bless you and your family for after tele ia ai me se o to mala fo yo pa anga fa fonga tau tu mala unanga nei le Loabay Samo TV tala lasi male Samo radio tala ave mo li atu fa malo ya to o le ua va ya tu te mi le wati le ua tashir minute le te ai nei tu la ono te tonu le la tatu se e sino malo ronga tashin tatu pese a to te mai fa fonga tatu tu se to tongo tatu wa tala sports tala noa e ma nisfo va ngala ite fa soa ia ona mai ai lo tatu wa por kalame o le Tauafiafi man Loabay au ngalo ma faio na winatu ona langa nei mai ia ale ba ngala motonga complex e au fiai motonga upholstery motonga rental ma motonga hotel ata se fo I male maenga ale Laterano restaurant and mini mart ia ino no fanga tu nai I tuana mato to mo boli ai fa le o fa tai ia ila to pulenga mala fa ngar nga ona o le so tau au mala ngale mai mo fai ona wina tu tatu por kalame le Tauafiafi man Loabay a wa ia le fa fonga mai le malo telo tatu tru a tatu se e sino malo longa au
wafauta Mala ungaluenga malo mamalu lene Ya o mai ele tino la pea maleola fa mau tangata. This song is dedicated to my mother, Tai Ulu Afu, and to everybody that lost somebody. We love you, mama. You will be forever in our heart. Tina ea, ua misia ilene mafutana, elengalo olowalofa, iyo matone anganga. Fa atofa yate oletina lita wopeninga ilene ainga. Fa atofa yate oletina esilita wopeninga ilene ainga. Yoi, malingilo imata, talo faya mama, wamisia oile baaya, maufolinga ata, watofia maya oilunga. Olo no foanga lena, lau no pelea walele mau folding ai tu mau ya storytele amuya oile tina wamanuya umalo ainga tanui olo tau singa malu alo fa fafitai tele ilo tau tua afayate oile tina esilita wopeninga ilene ainga so fine you will always see we love you mama wherever you are my shining star. You will always see me, no matter who you are. We love you, mama, forever. To find a shining star on your way. Ule mama fawale kukui olo uloko. Wa alungulungu waku malaku klangi ekau ile au malepo. O ole wa ealu mama, ele ifaya se kakala. Ile kele ukaini olo kausinga ele ngalo oile anganga. Ola ufa asoa, ile file mu maleloko akoa. Ilau ungsaki, ao ka oko aku ina fale ma. Isi ala ba oe mama, malingia ia uloi maka. Asau ia oe ka fa ako fa manguia mama olo malanga. Fa atofa yate oile tina esilita wopeninga ilene ainga. Fa atofa yate oile tina esilita wopeninga ilene ainga. So fine, you will always see me, no matter where you are. We love you, mama, forever. You are my shining star. You will always see me, no matter where you are. We love you, mama, forever. You are my shining star. You will always see me, no matter where you are. We love you, mama, forever. You are my shining star. You will always, no matter where you are. We love you, mama, forever. To find the shining mama. We love you, mama. Rest in peace. Hello? Dad, pengola fok lo keng aku pengen National Bank of Samoa. Umang kakangwang sakiraya. Iya, ini may pehmol ko. Walisan, pafkakele lama. Ife lo ay kaoy ka po umuling na sa. Ini sebe la kaoy for kumpe. Oy ay. Whaongai ka ua le Easy Bank. Whaonga nei lo le Easy Bank. E whi avea ia iau se leni mai lau tau ngā tupe le National Bank anga ele digital mobile money. Matalai nai si pasini tala tupe po o se la la tani. Ale digital iso o se taimi. National Bank of Samoa. We are Samoa. Transact safely from your home with Mtala. Recharge. Transfer money to your friends and family. Pay your utility bills. See your transaction history. And even buy EPC prepaid power. Go cashless. Vodafone Mtala. E lua ni vaenga tāua e mawhai ai ona tātou Tauafia ai le pipisi o siama o whamai e whawea ia ele ea mua o le tūma mai o tātou tino e Tauafia ai le pipisi atu o le siama i nisi tangata e pei o le pupuni o le ngutu ma le isu solo mama po se pepa solo pe a tale pe mawhatua foi la fua i wawe le solo pepa ua umana whao ngai ka aloni la pisi aua le anu vale iso o se nofoanga
Dua, o le fulu mama o lima i se fasimoli ma vai mama, mo le tolu se fulu i le fasfulu se kone le uni. I taimi ngā se se ai tau mafa, a ele i tau sami, pe uma foi, pe a uma ona faini ngā luenga palpala, pe a fea ngai ai ma le tau singa o tangata mamai, pe a uma foi ona whao ngā le fale le tāua. E mawhai ona whao ngā wei la au, fulu ai lima o loo whatau wina atu i le fale o loa. E tāua tele le whaatau o vaenga nei, mo le Tauafia o le pisi atu o siama i nisi tangata. O nisi o whamtalanga, so ta iso se fale mai o la tane, pe vili le lua tasilua tasilua. Life's full of unexpected events and expenses. Now, Digicel Mobile Money provides a simple, secure service to send money to the Pacific. Log on to digicelmobilemoney.com. With more agents and longer opening hours to shop or get cash, life just got easier with Digicel Mobile Money. Welcome to Tauafiafi Island Resort.
ile vai pe o upu le muanga ngana It's mo ilo fala pe malulu te mo e mafana fana Pe o fea o le nei la lolangi te au mauai te mana tua lo atunu umoni Se ilunga e te toe fo i mai i le lau ele na fo i mai ele tua fai mo tofi Usi mai ar whaafonga o se whapoponga nei o tātou sports tararoa mo le amatanga o le rei fo i wā i aso. O le whaiunga nei nei eile tā longa le round 3 o le tāmirisanga o le Super Rugby Aotearoa i le whaiunga o le wā i aso. O lo tu mau pēra mālosi o le aua le Blues, tanu mai le wā i aso a mata o le tāmirisanga le nei. Mai ui le mālosi o le whinau ma le pui mai o le aua le Highlanders, pei tai e le mawhai e ona nātou whātou i la roina le Blues. I ona ruma fale ina ua tatangi le whaailia le li lau whani ma mae ar tālonga ma manu malo ai le Blues i ai e lua se furu fitu i le lua se furu wha le Chiefs. Ai le tālonga i le Valo Crusaders ma le aua le Chiefs. O se tālonga tau whautele lea tālonga ma na vai ai le malo losi uma o aue lua peitai na whai wina lea tālonga i le manu malo ai o Crusaders i ai e se furu valu i le se furu tolu a le Chiefs. O le vai aso lona lua o le tāmirisanga le taula All Star o lo whaatautai e le uni la kapia pia na se atu ai ma whaatino ina i le malai autu o tālonga a le uni la kapia le atunu i le pia park. Na vai ai le tūlanga mau walunga lo i ai le whaatino ina e alo ma whanau o lea tāmirisanga tā ua. O lo tā alo ai kalapu taitasi le uni la kapia pia ma e whawai aso wa tofa ina i le uni la kapia pia e whaatautai ai le tāmirisanga. E wha au a vai ina iai au e se fururua o le uni a pia mai kalapu ese o lo iai e au fiai le taula East o lo tu whaatasia ai le kalapu a motaa lau lii ma vai lele i lalo re taita inga ar whaia onga ia Solomona fiawa ai taula West o vai moso moa maala mangoto o lo whaia onga i le sunga ia Gustav Slade O le taula South, o sui mai kalapu a vai ala, ma nyangi whaatasi ai maratongo, o lo whaia o ngai Greece whaafo. Ai le taula North, o lo awhi ai le kalapu a pia, o le Skopa whaatasi ai, male United Brothers, o lo whaia o ngai le susunga, ia wha suanga seu fale. Mai le tālonga le round 2 i le vaenga o le senior A, taula West na whailua i mara taula East, o le unga o le tālonga, na manu malo ai le taula West i ai e lua se fulu ono i le lua se fulu. Taula South na manu malo i le taula North i nai minuto o le tālonga i na ua mae a le tau mawhainga, manu ia le tau mawhainga a le first 5-8 a le manu Samoa, a le manu maa le sunga i a Patrick Whaapale o se tasi fwoi o sui tuai o le manu Samoa Sevens, ma pe ai ma le manu Samoa se fulu lima, ma tu ai o le tālonga i ai e tolu se fulu wha i le tolu se fulu a le taula North. Ai le vaenga o le under 20, taula West na manu malo le taula East i ai taula West e se furu valu manu malo ai le taula East e lua se furu martasi le taula South se furu iva na manu malo i le taula North e na o se furu fa ma le ala ufa tulanga mai ta alonga mo le vai aso le nei po le round 3 i le aso fa yu la ilua feru se furu taula South la feru ai ma le taula West ai o le taula North o le a feru ai ma le taula East o au la manu malo le round 3 o le a sa i lia siampini le vai aso anga fua nei i lona aso to nai le aso se furu tasi o yulai lua afe lua se fulu le lango au tu o le fa moe o le company malosi ale taula Privets ua manu malo ai nei le kalapu o le Mary St. Joseph i le tamirisanga le vai lima King of Tents lua afe lua se fulu matasi ai ma le ipu o le pale mia i no wala tau whaato i lalo ai le aua le fio anga o le pea i ai e fitu i le ai i le malae ta alo le ACP Stadium i Loto Pa. O ai ma nisi na mau mai sikoa le rio e sau sopo. Ma manu ia ai le tau mawhainga le susunga ia mo au sange whalangniko i le pou. Ma o se ta alonga mata ina fo i lea ta alonga. E lua sikoa le aua ma nisi na whalea ngā ina le li lau whali. Ma le susunga ia mo au sange whalangniko
na ia mauaina le whaidonga o le tamata alo le ataalonga po le Best Player Award. Ai le tarita po le shiot na manu malo ai le au taufusi lua o le afio anga o malia na sola ma le ipu wha ofu po le pou ai o le Marist Powerade Academy na manu malo i le ipu mafola po le plate ma le amataina le taimi sanga tai to fito le inu laka pia fale ata i le whai unga le vai aso nei mo le whawa yaso e whaataunu ina ai e sa i le aisa na au malo si mo le taimi sanga tai to fito le inu laka pia le atunu u i le masina au kuso o se whapoponga na nao tātou sports talanoa ia matanga na nei vai aso te mau sora whapoponga i le aso wharaile o mua. Ia, taritonu ia na ua whaafonga mai tātou tunu ia inisi fo i o tālonga ia o lo whaatau tei e tutonu o tātou tunu pe o na tawa whai fo i ar tātou sports talanoa ia e longa pui ali e tātou tunu ia wā ia mea o lo tutupu ia misi fo i o tālonga ia i tutonu o tātou tunu e ngato tala mai sa moa misi fo i o nai tālonga ia pena fo i o na mamoli e whaamalo ia i nai kalapu taitasi ia misi fo i o uni na kapiri taitasi tono o tātou tunu ia wā ia le whaatau tei ai fo i o nei tālonga ia o le aunga lava ma le wha moe ina ia tapu e ia to mai maanga baa ia o alo ma whanau so tātou tunu so se tālonga ina ia whapena o na iai ia matulai mai ia se le aura tātou tunu ia i se tūranga mawarunga ia pe whapena fo i o na ngai atu ia i tālonga whaapama alonga te tenera rangi Patalo fa malo ia i se tasi fo sui or tātou au taito fitu ele tau fa ailo non suafa e wailonga fo tālonga rakapi le sunga ia alamanda tunga le mafuta mai patalo fa atu prada malo lava fa after teller mafuta mai ia le ngata fo ile i o le fartua ia elisa manu male ni bishop le fo ua join mai tātou lai o fo fa atu ma fa malo atu ia toto ia i le nei fo ia fa after teller lava mafuta mai fa after fo ile tani le pero so tu mara unanga ia le lope sa motivita la si mar samo radio talave ia fa pena ona tautua ina oe i so se taimi o le aso ia wau pol karame wha ngaso solo o le aso ma le aso e te saura tuni matai rau wa ai malau mai moa ia e te sirisira foi ia i meo lo tutupu i tono se tātou tunu ia misi o se wha asoa i tātou wa pol karame nei mau ai so fia ia wha pena foi o na so soani atu ia te o inisio vang mea whai wa tau langona le wha vai ia whai foi wa tau langona ia le o mai o le langona musu mana pangatia ona o meo lo tutupu i no tātou rororangi e ma whai ar tātou a porokalama nei masi whaasoa ar tātou porokalama marano pei o na ofo ina atu ia matu ina atu se wha maalosi au ia te oe e a wālava ia lou a ona o le anga nei mai ma whaalolonga e a le company telefoni le o se se lo mafufau sorry ale vaenga le motonga complex au fiai le motonga postry fato tonga ino mota malawa me fale anga ta o le motonga rentals ia se ta vale le lei mala ato toa wa feo inga pa malanga mai so tato tunu e ngata ile o se potu e malu lu mata go fia mama ia te fai malo longa ia i le fato to ranga mau le to mala unanga ia ale motonga hotel mori fa malo mar fa tai feo nga le pule ia le pulenga mala fai ngaluenga ona o tu ina mai mala fai mai o rango ia fai o na tu ia Tauafiafi ma Loabay nga tsa idea fartua ia Lucia ia fa pe fo ia pulenga ma lau fai ngaluenga ia ale Laterano Restaurant and Mini Mart ino no fanga ina i tōna i mātou mamori atu wha malo ma whaftai tātou rangaranga o tūna nga tsa idea o nei tātou pisi nisi uma ma company o lo whapenau tu ina mai tau au maufu ina mai rangorango ngā rua whaatasi e mara tau tūmara o nanga ia le Loabay sa motivita lasi mara samo radio tala ave wo atu ma lo se ona whaasalarango se o se tafo nei rolangi ia wā lava ia tau tuaina ia o le pa ia lau tele o lo tātou tunu whaatalo whaatu ma whaamalo atu ia sunga whaafengai ngai ia levi tem kisar mo ale wa ma futa mai foi mai mo ma ne vanga la fiafi o folo fatu ma fata lo fatu ma lo la verso fu manuia ma lo fo e ale tawata i i tute ma faiva i o le nei fo ia so ma fu po la so taw amata le nei fo i va ia so tu pai ma lo uso lo fatu nei ni usila fa afta teller ma futa mai ia me se auto ma la vai ngata o ila to fie tato Facebook live o ila to fie mai mo lunga tato wa YouTube channel e ma tato wa
lunga le website wala taino rangi o lo pia ia sio tātou tunu e o lo tātou iai e i le turanga pangati o lo tātou paneta o le pepese i o whaamai o COVID-19 tu alalo o tātou por kalame o Tauafiafi mana Loabay e whaapenao na siri rawa pui pui e no tau tia stay safe and stay away from coronavirus lono winga o se wha o se siyama ma tau tia re nei whaamai e te tau o na malu pui pui a sio tātou tunu e o na o le tau tia i fo o rei si ama fia i lopo inga whaia. Whātalo whātu ia i le tamaitai ia Tauafiafi ia whaala tia tia le fo ua join ma tātou live a mission ai ngā tau malawa lo whapena o na mafuta whaafonga mai ngā tai vai mo tere salawhai o folo whātu ia ma whaamalo atu ia o le alo whaiva o tātou tunu ia wa upu masani o tātou tunu so se whaiva e masi ia e tāpua ia o le whaiva rana i umana manuia e le mawhai e o na whaangaruina o tātou wa por kalame o Tauafiafi mana Loabay ia le ngā luenga whitao o whapena fo o na whita i tungai ia nei ta mama nei o tātou wa tina mātutua o lo whaiva o po i le aso mre aso i o lo wheula muni lama tu i le muni panga le e mana manuia o whatamu sali inga e alo whanau o tātou tunu i le aso mre aso i o no lo whapena o na no futatalo ia i le aso mre aso ia re ngata i le whangaloina ia au na le tua i o lo talafa auto i le no whanga mane no whanga i tu e fio nei ke lope ia so se sa mo lava ia alo folo fatu ia te to uma mo le fo ia fatu ai ngatausi ia o le tau suino le puvai o le ola ina ia fa manofo tatalo i le ngata mo le manui o sio tātou tunu ai mai se ia tele ni nganga ia ina mo le tua malo fine ngalo pa i lava fa felo atu fo i lo sunga wa fo i lo nanga de ia o uli fa malo sia wa tu te fai o le afa ngai mala sunga lo fatu God bless mai le sunga fa fa ngai nga le bi and tem kisala mo fa fa tele ia lo fangia fo i le tua ia fa penao na utu pupu ina pele utu fa le nganga ia wa fa ngai no le lafu ma mo le tua ia mai se ia o le la ngai no fina ngalo le tua ina ia tele ni nganga ia ina mo le tua malona fina ngalo ia tantonu la tasi na tato pesera titira a to fo i mai o le vaenga fai o tato wa por kalame o Tauafiafi mana Loabay
talia no uanga e mai au mau au au na o se polonga mola fionga o te talia ma le fia fia au le tangata pisi pisia e o te ai i le fu e o te inu mai le sapelu e o te nofo i le asa o te talia no uanganga e fai au mau au au na o se bolonga mola fionga o te talia ma le fia fia au le tangata pisi pisia o laufa ai unga e pule o e laua fionga o olea le whaingata teu te fia teu wilo tava no anganga whamawalalo tu sabe o tele mangalo honi o uasa totoe ia whaia le na wa fa fonga merta tu ia ile fa tunga la mai le kamalo king fai popo ia te tonu tu ala no foi le arta tu wa por kala me le va ngola fia fia tu tupu fai ngata ma fa vita u do so fuanga ma le langa lo e so fu ma wo lai le ila se sia tu ranga te tau ta tu fai o ta tu wa fa ma wa la lo le numo lo ta tu tu mo to yo foi na tu ta tu mo ran fa ma ngalo fa mai ia fa taranga tu so e pe ele ma fai o fa to ina la pa ia le na o nisi na ave lo ina le langi pe o ona ale tua ia ina no po e fenga tuai ma fenga fou e ai fa mai ale apostolo paulo tu se per le ma fai ona fa to ina ila tona e a fai te le yai ma o yai a roinga ia o le a tau unga ia mis foi o le fa mo ia wa fa mai a fai ngata do langa nei me ta tu te fa mo ia fa na ia si tu langa ma ale le o ia no ta tu pa neta tele fa mai ma fa fita uli ma me wa tupu ile aso ma le aso le ngata sa wa ino na tina ma fa nau onge ia wa o lo fa ma ni mai lava ia i nisio a tu singa i lungo penga te fai dangi o lo iai fai tau fia fe ma fe e o nai fa nau a inga o lo fia ai le si tu o tātou wa ke lope rono winga o fua ia ali e te tau e o tātou wa ai mana mautinoa e a ma fai lava ma sa idi fo lava tangata ma su e ia te ia lava o le ara tu langa e te tau o na fai e na ia fa pe nau na sau ia mo le malo e fa vau ia e toi fa leo le nganga na fa malo ma fa aftai e tātou wa langa o tu o tātou wa por kalame o tau fiafi mana lope e ile purenga mala ufainga ruanga le fionga ya to susulu rupe matsila muri anga tele maa e fa pe fo ile fatua ya le ala itangu mosu le purenga mala ufainga ruanga le motonga complex e au fiere motonga postry e mo le fa to tonga ino mota malawa lo yai fo le la to wa fa pitoa na te manu malo ai le afetala pe a fa pe e tele au share ma likes ya ile so wata ye tu ina i rungo le Facebook e fai e ona la to wa ofo ina tu ina tu le fetala ya to e le ngata ina la to wa to tua fai ona order online ma ye so se me afale e le ngata ina o le la to wa le sia la to va nga ma la to fa to lo fa nga solo terminate e ma fai ona le pai ya pe tongi ia se me afale te fina ngalo ai e tau ona tu ina tu molo ainga ma wa u ma to tu ma una nga mo tonga postry le ngata ina ia o se ta vale mama
mau mo tong e te whenua i ai mo tonga rental tau tua mo oe ia maise ia a tau sa ili ia se no whanga i whai malolonga ia i whatu tauranga lata i le maketi ia i nai fungalei ia maua i nai tau tua mara unanga ale mo tonga hotel ia whapea fo i whatua i alusia ia a whapeo i eise a inga o lo i eia ni wha moe moe ni wha tasinga ia po o special occasion e iei wha resort sa mana rental tutu rei aso o wha wina manuia rei aso wha aftai fo i rau unanga mo whai eo na leo lo whaanga i a inga uma wha aftai lava i rau sunga mo ngā ruenga rei aso mai au ki lani ni usila ia le ngatai lea taritonu ia o i lato malau fo i fia ia i le tautua mara unanga mo le atu wha malo ia tau malo le onusai ia i te fo i mawhaiva o le nei fo i aso ngā fua la tau ia le asa ngana ua pa o papa pe la male le whaafonga mai ar tātou tunu ia i lawa upu masani poto lava le tautai ai le ato atu i liu o lona maa ia o le tu alalo la ua una whaatau waa aso atu vai malu i poenga i rufina ngalo Samoa o se sema le wha le tonu la o tau o una matua atu i na o e matua whaitama malu e so o wha le tonu e mora taminei manu te reina tuta mawhaiva la whenga e mara tātou tunu i la tau o nai sauni atu mo ngā luenga manuia fo i a whai ngā malolonga mo i la tau o la sauni a whai malolonga rene whiawhi i a alofangia le tua i a whapenao na malu tia lo tau soi fua i ona awanga le lei a whai whina ngalo malie tātou te whainoa i la so fau watai au fo i le vi inga o le tua tu maude le a ngā mara whaatau waa i a i tātou ia ai whale o ina le whaaftai mara wha malo le tātou insinia sunga panipaku tai ma le sunga vise sio mario o mapea ia le lavasinga i le auli ma le ropei ia whapenao na tautua atuai tua fine ia lidi sungalu ia wahare whaafifia ino lo tau pa ia mano tau mamalu tautua ino lo tau mamalu lau teno lo tātou tunu i tu e fia o nei ke rope o lo whapenao na ropia iai e whapenao na maua i nunga tautua mara unanga le lo peisa motivita na rasi ma le Samoa Radio talave wo atu na malosi o na whaasalalunga i so staff o nei ke rope mnu te reina whaasasonga tōna nei vanga le whiawhi whaasoifua ia na malu lau teno lo tātou tunu